Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat kita, iti sabali manan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. The Whitey, Blackie, ken Timang Mangkik. Dito'y drama tayo, Domi, mabali namin. Napanuga ko nagbuy-buy at idamdamag at internet. Isumat lang ay so ti madamag. Awan pa makaayo. Kalpasan ti damag iti may papanit ti coronavirus. Nasurok ando atawin nga isulat at tilinaw ng iti damag. Ken tigubat iti nagbatan ti Russia ken Ukraine. Nagitiman mo tan maatap akong neighbor kanang iti nagduduma asa nga ti gobyerno. Nang ron iti may papan iti importation iti asukar, bagas, nya pa dita. Tidakas na. Pinikidakano pa iti pirma ti presidente. Ita, sa bali manay. May papanmanan iti rimwara damag. Amay sa senadora, ti mang suporta, kanang iti makuna akabusor ti turay. Ayan yan. Ay, agmay sak iti balay. Napandarusa ka na ng iti punerarya. Makasuratak. Pure, do lang script ni malpas ko. Aging iti sumangput na no aldaw. At agtiwal, winag mauyong aso. Ha? Aglamang kayo. Anta ka nagtiwal nga aso. Nakagat na kayo. Ay, amangan mo't no nakasyabo. Ay, anyan ti may bagbagak. Bangkuran, agtiwal nga aso. Ha? Magala kayo ti Pangon. Delikado rita. Narigat ti makagat iti agtiwal nga aso. Ano, saan? Agbagtit ka mo tayo. Kamatin nyo. Das kikindi. Nanyala ditan ti makasinga kada tao. Ay na, disturbo na kita. Ay, nakadayudan. Imanaw naman lang. Ay, surat ak malangin. Uray, marugyak lang. Ayom na. Sa balibat, disturbo na ito. Ano ko nakagsurat na ka? Isumat ako mindak na ito panakasaguyop. Aliyangay, cara mindak. Pagusto ako na. Ah. 'Yan. 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 '
Naanyapay lang amin arason ng almanan da pay lang ti bumaknang akin makakali iti ado abalito kat nataengan damutan. Linapdak ti amam, ngam kayat nakano ti makatulong ka dagiti kabaranggayan na oras anakali daw no naala dati kinabaknang nga adda ijay bantay disgrasya. Nagadulang nga rodon tinapnapan ijay adi nakasublin. Amumot ni tatang mo daytan. Ngam pambaranda ka numutin nga aganaw. Tanay padamag nga ado kanupay ti aling kun og sa ijay. Takasano, nabayag mat nga minawan agan anup ijay. Anya ngay itang. Nagpukaw da nakas na aso. Dayta nga road. Timulong pa yung hepe, wano dagiti pulis. Awan kanumat na birukan da pagilasinan. Anak kadaanon da duming kan tatang ijay. Ay, kastoy ti ibagbagak rusa nga mo. Ay na, uray pasaway ni tatang mo. Napatid kanyak. Nanang. Diyak kayat nga dadakas sa mapasamakan ko na. Diyak kayat akas to, iti pan nagsina may, nagsina kami man. Nanang. Nalasatan mi ngagpadpada ti pandemya. Wano COVID. Adi nakrimate, wano napuuran ti bangkay mi kas pangarigan man. Kastoy kit din, ti mapasamag. Ay, narusa. Uray pa'y kasta. Ikararag tayo latta ko maasibibiyag pa'y daduming kan tatang. Ay. Auntie Rosa, Lola Suping, adda na tiloy mi nga aso kan manang hana. Wan, Auntie Rosa, Lola Suping. Na, naggapuan nyo aya, atong hana. Naggapu kami ijay talon, Lola. Napan mi kinita dagiti kalding ni Lolo Gusting. Kutne, adda amot din nakita mi nga asaw. Nagpipintasan ti Maris da. Oo, ngagpaysaw. Ngam kasla na taengan damutin nga asaw. Dahito asok ti medyo lumakayin Lola. Ngam iso ti pinilik ta na uyong. Siyakmat, daytoy puraw, tanaglanay dagiti matana. Siyak na ito yung Rosa. Ay, aglagod-lagod mo tan kanyak. Nagamo. Kada ito'y mo't may sagkal kalawi kikiipos na. Dalpatan naman tan di sa kakrusa. Ala, nakamamon dagito nga aso. Uray siya kanang ni. Dildilpatan naman tan ti imak. Uy. Ay na, nagluko da ito yan nga aso. Ala, waiti. Kasla nabayagan nga amunak na ito nga aso, nanang. Uray mo't na ito. Oy, atong kita impatay na pa hindi do asaka na itilupok. Siyak na ito, isap. Kita manrusan na kita napungan kit din itilupok. Kasla ter aramidin ni tatang mo no kasta ngagbuya kititi bigag tugawa kitiso pa. Imbis ngagbuya mo agid da ngagpungan itilupok kamaturog ay. Uray da ito aso ni Hana, nanang. Kita nyo, amo na nga irakos ti do asaka na ititingad ko. Ay, Wan ngagpaiso. Ala ka, naglukon day nga aso. apay hana. Atong, nangalalaan nyo ka na gito nga aso, ha? Nasabat mi di paawid kami na nagkapo iji karayan Lola Suping. Akin aso nga'y kadagitoy. Saan mi nga amo, Auntie? Basta, madlaw milatan. Idi kwan, sumurot damatan kada kami. Wan auntie, nagbutang kami di damo. Wan, Auntie. Na, Ang mga no, kagatanda kami. Idi agkalawi kayo ti ipos da, kan kitaan da kami. Kinasarita ni atong ida. Wan na. auntie, kunak, kaya ti sumurot kada kami. Aha. Kat, simong pat da atong, ay, anya tinaramid da. Nagkalawi kayo ti ipos da, kan nagparintumang da akasla nagkurno. Na. Kaslasan na papati mo tayo bagbagamon hada. Ang magure karusa. Amang ano nasuruan mo't dagito nga asaw. Ay, siguro, nanang. Ay kahit, anya nga ron ti aramidin tayo kadagito nga asaw, Agyan da pay laang ditoy, aging ga iti awan mangklim, Auntie, Lola. Anya ti makunayo ngay nanang. Agyan dala ang ditoy. Lakat, unin
kan bunyagan tayo idan, anti. Lola Suping. Ah? Anya? Wan anya, agore ka. Anya tinapintas nga ipanagan ken ni Whitey. Whitey, pogi, anti. Anda. Anya? Tuy matasok, Blacky Guapo. Aniya? May maglakit din tadi ti salas tinang ipaturugan da kada tatatang. Awan nga rod. Just tingamin da dya parso anang ilnot kada ta. Mangkik tayo ay Domeng. Manggagamod. Nyadimbaga na kadata. Masabol ka no makaramid tayo dinasaya at kadagiti tao. Tap nagsublit ikinar tao ta. Wata ta. Malagip ko ti kunana. Angay tuso kayo, adwa. Madusa kayo. Pagbalingan kayo nga ayop. At talinad kayo iti kasta akasasaad yo. Aging ga iti makaaramid kayo iti pakay-daydayawan yo. Kan mamaglatak kada kayo. Kan pagimbagan ti sabali. Nagpukawan na dyan naglaan na bakit Domeng. Pantatang. Asa na makaramid tayo di pa kay daydayawan kan paglatakan ta. Malaksid may pabuya ta. Kat agsala kan anya pa dita anay dumdum ang aramiden ti asaw. Adi ka baalan nga aramiden ti sabali. Uno kagangay nga asaw. Kasano ko may bagata na ita. Kat saan tama-tama ka sa kandi damat maawatan ti arang-ang wenno taol ta. Nga raw. Makamuridan. Rugi akong ti agaramid iti paglatakak. Anya na ita, tatang. Tulungan ta dagiti tanod nga agronda. Mula ko man ni Rosa asyak ni Doming. Oh, si kamat gayam ti adda ditoy, Whitey Pogi. Anya tinaramid mo ditoy? Nay, Rosa. Itaom. Kaslaman na punasan tisno ilaw. Wan nga rod nanang. Ay, ayan te kada mga asaw ha, Whitey Guapaw. Ni. Ala. Ay, nagarang sa insungo na itiri daw. Na. Rimuarte kayat mo asawan, ah. Ala. Rimwar ka no, nanang. Na. Kumain na dyan aso. Ni. Kinagat na tigasin ko. Anya day dyan, nanang. Amot sa puno nyo. Anya day jay. Ni. Kinagat na tigayadan di paldak kat iguyod na ko ni dayan tiri daw, nanang. Na. Ada tok. Nagore ka. Lukatab ta. Ay, Na. Nababanog kayo rat. Nagkapanyaw. Daki, nagat-kagat ko akal din ka naso. Anya day tuyan. Kaya ang isip ka aso. Kagat ka. Da kayo kalit kinamat da, tatang. Lamak. Day. ala, kinugtaran ti ka maudi asaka na tiri daw. Iso na isira, nanang. Naglaingan din nga asaw. Simreklaang, kasla inirikap na tiri daw. Ngam ti kadwa na, napan iti salas ko. Na, adan sa kabuting na itay tanay nabambano kasi mangpa. Wen nga rod, nanang. Nay, ada tao, ingkalukatan Rosa. Wan, nanang. Anya ka di day jay.
Nay, da kayo matgayam kagawad. Uwan, Rosa. Ngamin, adasap sa pulon ming aso. Aso? Uwan, nangisit ang medyo lumakayan kan nauyong. Kinagat na tikalding ko kan asok. Kasaya. Kat, adda tinakaibaga nga adda kano napidot da atong kan hanang aso. Wen kagawad. Ngampi manaw damot laang kagawad. Anya? Ul kagawad. Sana mi ngamin ida nga imbaod. Wan kagawad. Iso nga idi na ilukat tiri daw, tapi naturog mi ida dito'y salas. Inagawaan damat tirimwar. Ngam saan damot na nagsubli. Sino nga tati akin aso kadagi jay? Saan mi nga rod nga amaw? Wen gayam. Talaga ka di nga awan pa ilang datatagusting kan duming asim mangpot? Ay, dahi nga rod ti problema, may. Awanda pa nga rod. Isamapan kami manan kada hepe, tagpatulong kamin. Amangan agdakit din ang italaw kadakwadan. Nagpaliw na dito'y dobeng. Ison dagijay dagiti danaw. Awan tatang. Kalwala ni kagawad pugsot. Dagi jay, dagi tidwa. Kakatwa, kamatin nyo! Ha? Sige, kamatadawan mo. Iso dagi jay, tagtatakaw, itikalding! Hindi duming. Nagturungan dagiti dua lalaki dito'y. Awan tatang. Maantay na. Sagasa tayo. Nagiti nagibaklay tikal day. Itan. Kakatangka. Kakatangka. Agyaman kami kada kayo, duwa nga aso. Naglaing kayo. Natiliw na kita ang tatakaw. Gapo kada kayo. Isot agwarwaras adamag nanang. Isot inis istorya ni kagawad pugsot. Daka di huway ti ken blake. Siguro nanang. Apay. Anya ka di talaga dagijay nga aso. Mayat samot ti tuturugan da di tasupan. Saan ko ngayon sa rati baktor idirabi nanang. Takunak adarong morandan o agrugit na. Ngam nakasaramat ang nabigatan. Amuda nga isara nanang. Mas da awak launa yan, Rosa. Apay, anya akita dagita nga asaw. Apay nga amuda matyar aramidan da. Nagbalin amaretis ija nagbugsutan tinaramid tayo dirabi itatang. Wan nga rod. Ha? Tatang, agturong dito si Manipdot. Rugmaak, kat kagatag kitakyag na. Itang, Salbag kayong asaw. Sibag tatang, kagatan nyo tising na. Kat kita ti babae. Salbag kang asaw. Magsuling ka. Saan kagatang ka? Ayop ko. Kinagat mo titakyag ko. Salbag ka, sikat ayop. Diliwan nyo dagita manipdot. Diliwan nyo dagita manipdot patrolman. Tumagdala ka. Kaya tipanda ka, Presinto. Agyaman kami kada kayo adwa Nakitang tinaramid yo. Banor kayong aso. Tatang, pumanaw-tan dito. Sige dito, pumanaw-tan dito eh. Mabisiin ako. Nagsapol tayo di kananda. Saps. Mabitla natrin kayong aso ya. Nagparindumang dapay. Dome. Mabisiin ako. Okay. Umay kayo ha. Asidig lang tibalay ko dito eh. No kaya't yo, sumurot kayo kanyak. Kaya't yo?
Kasla nagtungad na tao na gito ay nakalanlanay pa iti matatoy maysa. Sige, picturean kayo man na dua. Agpipicture tayo at alnawan. Mabit lang. Oh. Okay, aday ta na picture kayo. Come on, let's go. I-post ko na ito FB kasi sigurado ag-viral na ito. Ngayon. Ha? Nagbalin kayo ang tao? Tatang, nagsublitan iti kinatao tayo. No! Wan garod, Doming. What a miracle! Pudno a miracle ading. Tagyaman kami, napukawan tilunod ka na kami. Lunod? Atidog nga istorya, miss. Tinapatag kita. Nakatulong kami iti padami at tao. Okay, picturein kayo. Ag-picture tayo talo, kalbasan na, i-post ko iti FB. Siguradong ag-viral. Agsikat kami, miss. Wan, yaramida kiti istorya da ito'y. Kalpasan na, i-post ko. Siguradong ag-viral kayo. Iso ti ibagbaga di mangmangkik, tatang. Pera, agsikat kami. Agsikat. Ay, anya na jaya na tagainag. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.